Kardom pini bertar juik tha pini prime time news han mang phineli imoni teron pi aprang se bertang ton pen chepa jer midam de aprang bertang kong pi arjuik tha langlok so long te ingde ing koiraner ke power Karbi reasoning so ronga je kitalon pon Age Puralong Aam Aadmi Party pen patir people se Dr. Kukil Bora kaching bedu West Karbi Anglong ki parlo situlijon pen phang theng prangadak towar kaselam kisai oi Bertang kong biar jupani gele phit puthot bertang ton pen chipa jer midam snang Tejpuralong APP Jua Morcha pen patir piponsi mai kang nipon bangso por ho Dr. Kokil Burwa pen mai puarpu keman Patumi ni phaing koya drok arni Tejpuralong Aam Aadmi Party tiek pen APP pen patir piponsi ada por phai crazy ra achtima por pen mai ing nipon bangso por ho Dr. Kokil Burwa ta mai puarpu dengdon si mai ing samjin pen pachon pon lapen labang so mai along ki ontung ara chitong don si ing samjin pen pachon pon News Desk report News 24 Karbi Anglong West Karbi Anglong ke parlo bithung constituency alo situlijan pen phangtheng prangadak PMGSY scheme pen ke salampon atowar kisai oi West Karbi Anglong district alo lakhatrok bithung constituency ke parlo situlijan pen phangtheng prangadak mesen kidam kewang atowar pi awaisai ki pija phanposi ratpang riatum pen PMGSY atowar Pasilam toilo pon talabang so kasilam along kisai oi asonsi thekpon lo contractor to methangali kilong ojia phat ke matharong ajoini black topin kisalam kang ar thektik la chota kalilang bangso tuwa arta kave pen ke heno lapke contractor pen ke ongrung akile ale ke chepalong jia phansi ke claim chotposi haladak malom aratum pen akoi pipon la solong lord ke charibom BJP rat pangri asongja po asongja pimatek ke theke dinga tum ben chilang dondang jiputa radatum charing repon pedo jongsi lapuson sai ke claim ke sai oi mulotang te BJP pariwatan rat pangri puge kachi puji cheton tedet po puta radatum ninjering ti Pinpur pe PMGSY ke Gulf of India pen rongso rongbot atowar doan pathemu chotsi towar pi along kachitok dun thai aphanlo bangso askem iklem anta ke besedang Japan pura India Sarkar atuk National Quality Monitoring NQM lapen State Quality Monitoring atum si towar ke lapen kahing do aputhak lancari dun bomlo kachini dun ateng bulotang te NQM kalite SQM atum towar ke lapen kahing do aputhak towar ke boy adik aklong pen amasi online report athak saika matum aphat palewek nangji Kemangku bebe alam ke situlijan pen hangteng prang ada kacelik atowar ke tanggat pen cikloi jadang bau kacet harlap lapen atowar kimi athak bab clear arong wang se ke koson a report si PMGSY State Quality Monitoring asai puatu mapat kilolo de puta kacurok tok adatuk ningje lasi lapang sotowar ke selam ke sai oi teknik puradatuk akoi kipialong Karbi Anglong Autonomous Council PWD asai kap ahit pen Kilang dun tu parsik dang ji akedang sodlo akeke radapat ke padung tang ason an radatumapat mesen si pidang ji pusik trading report Dong kamuka pen bertapang dakpot Calvin Kerang News 24 Karbi Anglong Aha Martin Hawar Karbi reasonim so rong aje kita London ason si langlok so along ta ingde ing korener kep angdeng kita London Langlok so emi school patro klamalong ke padopon ingde ing korener kep langlok so Karbi reasoning so rong aje alira champion padopon bangso rong aje ke padopon ke ni phaing ko rapli phere pen pangching pon si ni phaing ko trop phere anian pajut ponlo bangso long alo hisar po aman pen kolkanthi constituency em rajuti so alang lictor lapen ari sangwa tum chetong don si alira cham pidun pen Karbi reasoning so rong aje RD pidun lason si amso se Karbi nim rokom jutang jubat lun temo pen chenglok arona tang doan kachipang thur pon thek jia phan langlok so ara doan lapen chepahem phupon bai phula pen chun banga tuma phan ke chorwalam the pajer pon
jong dami langlok so awa non puta network awe lapen kaprik akisung do woi phet tame aning kan wang seta Karbi jutang jubat kaching hon penajok Karbi rongaje talon pon lasun si lapang sok Karbi resunim so rongaje amai phupen pachini porateng ke kijot ani anda thanga kisung awe lapen kasik sak awe pensi mesen pen pachun pon lapen ing samchen pen arong aje alir acham pensi pachun pon long lopusi pachini pon. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Pinya bertalapan si kang tonig lo dumi thakmi kardom.